Ekikorwa ekikibiraho nyimwe abazishaha munana zihangwe ubwo bashaho bashiraho ishomero bakahereza abana mubazi rero abana bari kurenga muri nkaga batandika kugwenshazi bari kutekatekwa kuba bari obutwa. James Abaho headmaster wa Kajumbajumba nagira ngo bashaho bizire bahereza bejo mbazi kuba babagenda abana bagwenshazi bagarika babeta bageza aho kubahereza mizi n'amate konka byabe byabusha ngo abana bari kurenga nkaga n'abarwire bahereza abantu barengo muri 200 aho kwishomero ryo narimo abana 320 konka ababire batungire mubazi harabeta kozire kubenka be cyamushanje babandiseho butine kwe bagize kuko hata abana abakubi munonga barengo bana bakumukaga hariho n'ababari mu makabateisha bamwe twabeta ngo babarete kuko abandi tababarete abazire bagira ngo bagwerirwa kagwe kushanga abana babo bakuraguza ngo government bayambe tinyonye mwazi yo kunyizera aho kushangira abana bari kushangire bakubi abashaho batahovu nanize bwabaraguza konka abana babari mwene kitukushaba ndishaba government ngo yeteretera abashaho bakugu bakora abana bite bagakombute byone bikozwe mbere yebere mbire nduho abana babire kubi abamagara batwa bazomo nankejo mu rumu bateka abansa abana bafana abana kubyahiza kubarema byabashobera ngo kweta abantu ngo batwara abana mu marwara gandi twageza ngo kubasika emotoka zashomba amapiki gashomba abazire bashaba government kuguma hekamanya bashaho aberu kusindika ngo bakora umurumo tuyino kushasha kwa government mutereze abana nk'abananse barunge abaranangira abana bitukure ngo bace ntushasha munonga ye na hatu bayeno bakiriza abana bayeno bafo butafa reba baheza kubatwara amuruka sabo government etongera bashaba kugu abashobora batereze minte bito tutegereza bintu biboni bitarye bituyine government agire kuyatuyamba kandi niki yatukorire na hategesha kutuyambaho kuruganya mwazi kuruganya mwazi. Caroline Ankunda kansara wo mu rukagwa cyafora ahagombora Garama North yahumuriza abazire ngo abashaho babire batakigenderire kandi abana bariyo bakorwaho kurungi konka government bongera abashaho bo kurahusyaho murumo nanisha aba government bongera mu abandi abashaho abo kuba abashaho abija ninde babarwake munonga kandi abana n'ibingi mu twetenga y'abandi bashaho deni bakabasa kuragura abana abantu abashikirweho cyo n'abana babo kucurera nintekateka ngo government ebire etayini intention zo gukora ibyo nshobe konka enshobe kurwabo abarukore imirimo yabo batataireho mutomo RDC wantungamo Miriam Kagiga yashobora hanshobi okuyakubasa kubekoza uwo mushaho ngenda kushasha nimwe ndi eco kibireho buzuma umushaho ukozere twujya ngo akikozere atigenderire kuya kwakire kukiriza ningo kubakubanuza kutunga nka panado kandi akakiriza aspirin nando kashanga panado inamani mingi inamani make kandi aspirin inamani mingi. RDC yahumuriza abazire ahakibireho ari kugira ngo baza gukora ubucweka ihembe kureba ngo cyagaka kubaho abazire nimbashaba ndi icyo kibireho kitaka tugarura mabutatwara abana kugenda kubagemesa ningo ko kureba rahanga ko kubana ukora binzi na stani na ikajeje ekatamburamo konko muri byo byone ntwenda kubabaza mukama ngwagorire mukono go gwembabazi yakwata ahabana abo atiristi umbazi buriyo no gurugamo Gashakwa Robert Mugabe na Samuel Ahumuza ahabwa Tayari West.